sahamba ngalo uGubevu but kwafika umasipala wethe kwathi asithi ukuma kancane i-tournament babuze bakwazi ukuyihlela kanti usuku azohamba ngalo. And inhlanhla ekhona kuGubevu, he was a chosen one to be the face of the 12-man group. I-12-man group in a documentary esiyishuthayo njengamanje. uGubevu was part ngoba got the instruction from SuperSport ukuthi SuperSport ifuna abantu abathize ekuyibona bazoba i-face of the 12-man group. Uthi uGubevu was one of those people. uGubevu angiyange emabranchini, but I got the instruction from the 12-man group partners. I-agent ye-12-man group uMike Makapa, the ProSport International. I-Chiefs siyibhalele uSisile uJessica Mtawunge, i-Pirates sayibhalela, Royal AM sayibhalela, AmaZulu sawabhalela, wonke lama-team akhona la KZN siwabhalele about i-tournament yabalandeli ekufanele kube i-beneficiary yabalandeli. Ithina sithenga ama-jersey, ithina siye-groundini, but what returns to the fans? I-PSL ayisi-recognize njengabalandeli, ayisi-recognize. But the 12-man group is here to stay for the beneficiary of the fans. Siyazibona ku-TV abadlali bebhola bayahola. Tina, when are we get paid? Tina sabalandeli. The time is now for the fans to stand up for their future. So isikhathi sifikile abafowethu singajabuleli ukwenza ama-activation kogoli kuphi, but uma game bafana kunabantu abaholayo abathize. Thina iKZN asibhekwa nokubhekwa. Bona la ngathi sifuna ukudla thina abalandeli base-KZN. Niyakwazi lokho? Niyakwazi lokho bafowethu? 12-man group ayizile ukuzodivide ama-branch or ama-region, but nama-event ethu njengabalandeli ama-beneficiary ethu. So ngengikebe mude sisazondwa kune-documentary yabalandeli. So xhumana nomndeni ngokuqhubeka ukushutha kwe-documentary ngoba uGubevu ube yi-face ye-12-man group. Naba ulokhuzana uMan B bakhona nabanye abafowethu sifuna ukuyakha lento ye-KZN. I-KZN uya kwamanye ama-province asibhekeleleki thina sabalandeli bala i-KZN. Izinto ezenzeke eGoli zenzeki la. eGoli nabantu abatravelayo beyobuka ibafana zonke lezo zinto bayahola labo bantu labo, banama benefits abawatholayo, but here in KZN kwenzakalani? What do we have as a fans? 12-man group is here for lezo zinto lezo. Siyazi kukhona ama-union ama-fans kukhonani, but ispace sethu njengabalandeli 12-man group, we're not here for that. To us, you the fans are the number one. Inini umgogodla webhola, inini enithenga ama-jersey, so inini enithenga ama-ticket, inini enivotayo kule tournament yale bhodlela elimnyama, inini enivotayo ama-underliners, inini enenza yonke into. What in return the fans get? So kulokhishwa ama-condolences letters kuphele kanjalo, but le tournament izophucula impilo zethu. If kunama sponsors afuna abantu abazo-activate, abazo-advertise iy'mpahla zama-sports noma yini, inini efuna ningene kuleso space? Nina abalandeli, not abadlali, not ama-artist. Ngoba sebeye stage abayigqoki lezo zinto lezo kulawo ma-event abo, but nina uMan B ofuna gqoka ijezi le-Chiefs uma kuthiwa kunejezi eliphumile, ezekunina abalandeli ema-branchini anikhombise lelo jezi lethu ukuze nikwazi ukuthi nilithenge. Sengehlela ngezansi mndeni kaGubevu sikhala kanye nani, sizokwazi ukuthi ngibuye sihlela umhlangano ngedocumentary eqhubekayo. Long live Phefeni, long live! Long live Phefeni, long live! Ngiyabonga. Molweni ndizothetha endaweni yo-cameraman. NdinguThabo wakwaNohlaba apha eBizana, ndaziwa ngoDeni Pictures. Andizibam njengoba ndiyazi uba abalandeli bebhola kudala beyilambele inkonzo bengayifumani, but into endingayitsho kubuhlungu ukushiywa nguGubevu. Bendingamthathi njengomngani wam, ke mna bendimthatha njengobhuti wam ngoba bendingekazi recognize njengomntu okwi-public figure mna.
kodwa bendinezinto ebendizenze bezingekho right phaya okanye xa khona into endikhubileyo bendiyiveza kwi-public. uGubevu ndivile nalayikhaba into yakhe into ye-video call video call andixelele yonke into ndigcine sendiba mandigqibe ngokuthi abantwana bala andibaphendula abantu abathetha into ebheke ecaleni from uGubevu. Zininzi into endifundise zona okubuhlungu xa kusehla lento ehlekileyo. Ndacinga amazwi athethileyo ngalamini kanye kwenzeke ngayo isehlo. Ndihleli naye igame ayikaqali ngoba ungumuntu ofika early. Uthi 8 uthi ke xa bendibiza bethi 10 athi 10 mfowethu engathi le game ebingaqala ngo-1 ngoba andikuthandi ukuhamba late sendigijima. Njengoba nawe uqhela ukubona andifuni ukufika ukuze endaweni ngigijima imoto yami ndifuna indilast iminyaka. Uthi athi ubuyabona nawe Deni mna xa igame ngo-1 ngo-8 ufuneka ndibe ndilapha ebhizana. Nyani kuzofika uGubevu ufotele KFC okanye somewhere but ulive asoza ulibala. Kube buhlungu zininzi into esizisherileyo endizishere ngalo mzuzu because ndifeel pain xa bendibona intwana yakhe ikhala apha. Ndazibona ezinye into ezisehla nakum because silimele sonke. Ngicela ukudlulisela kumnye mfowethu lona. Mbulisi ngizomxelela into wazothenga. Yo. Kubuhlungu. Abathi egroundini mina labapensela usese ground izihamba noGubevu. Isho nowapha awunayo imali. Ngoba ngaze ngitshela hey lona Mr. N awuvuke lapho yabo. Ayikho into ezayixolisha emjondweni hlangana kwaDaniel. So let's go to the process. Mayingasho kanjalo athi hey fonela umfowenu mapensela. Libona kanzima uthathaphi. Indlela elegcina ngayo ixesha. Lethe iCheza iyadlala ngopast 3 emabhidi. Thina ngopast 8 sisemegasini. Siyasuka siye ground. Uzoqala uyise wonke ama-security. Athi ndimenzisele ama-game la ndizisela ama-game la kodwa friend khokhe u-50 rand upha u-50 rand wakho obanye ahambe esitolo samazulu case. So kuba bonke abathanda ibhola abantu bethanda ibhola ngicela sigcinele umoya wami nomoya wakhe nawo siyazi ukuthi sihlukene ngamaklini dala i-case idlala iKings elithini ukuze leli sheshe yenze sicela uvumayo khona sikushuthe awuzowenyuka ukuthi ama-security ukuthi ama-security uthi angibona wena khona ngani aqeda ukuzizandla uthi mkhulu ngomfonela ukuthi ayingeke bhude ukude selisonele ngapha hayi imoto yami ngizisengayo la angifuni ukuglaze selisondele kulo so lithi umyeni nabathandi bebhola abaduduzi Ayeye supporters ayeye. Ayeye supporters ayeye. Guys, phambi koba ningene ndifuna ukuthi ukhona isithethe lesithetha apha nge-12 men 12 Ntondon group. Kunento egxila kwi-KZN andiyazi uba be-Eastern Cape asiyifuni nathini. Kunento egxila e-KZN andazi uba eCape Town ayifunwa na. Kaloku abantu babhenefitha eRhawutini babhenefitha bodwa. Bakhona ii-supporters ezisokolayo zona eRhawutini. Kuzo zonke iprovinsi mkhulu engena sikhona sapusha. Asinavalo sizi-supporters. Kaloku bayayazi amabhakane akhona amabhakane yakho phakamisana izandla. Sisilo sabalandeli bebhola. Guys, ndicela nje sithulele umzuzwana bhuti khawufake apho ikhona into uGubevu usolekeza yorekhoda kum but uthe awushiya yathi intombi epha kum kwabantwana ndibakhulisa abasephondweni e-Eastern Cape uzawumenzela into ekhalayo. Ndicela nemamele nje nizole.
Baba mkhulu behlekisa besisambuka jonga ngifuna umxelela into apha endlini umnotho ugubevu khona umuntu bemthanda njengami apha uyaxoka uxolo baba umfundisi ugubevu wayengafunwa endlini ngenxa yokugubevu xa ephangela yena mosimlanga ndingumqeshi ndivuka noba kunini ugubevu kephangela ngo6 wenza ivideo call indoda ethena le wathi wamqhela ndithi ndiyizimele ivideo call nangu ugubevu athi thatha ugubevu ye-toilet ngomoya nangu ugubevu uMandla i-witness uMandla ibingeyobrother kagubevu ibingathi unyana wethu yena ugubevu uba benimazi benekepsi athanda uyinxibe ebhalwe MNB Football Club ayinxibe ndibe nesithukuthezi ngoba mna ndingayinxibe kodwa itimu yeyam ugubevu ebenento ebhalwe isilo samakhosi wayinxiba ndingekayinxibe ndiqala uyinxiba ngondizapha ngenxa yenkumbulo ugubevu ugubevu kange ndimbone esebhaye ndikhangela wathi ugubevu bhuti mkhuluwa andiyithandi le nto yakho uba yi-artist ngoku ngoba wena ngoku awusoloko ukuthi githi umane kufuneka ube uyobekwa endaweni ezigadwayo sibe sikufuna thina sikuthandayo ndithi Gubevu ubomi mntanam buyaqhuba ibhola sizawufikelwa zii-50 years ne-60 funeka sihlale phantsi iifemeli zethu funeka zondliwe athi mkhuluwe uliqhawe lam ndiyavuma uGubevu undifowunele ngemini yesehlekelo esithi mkhuluwe kule match yeChiefs sebhayi ndicela uba ngumthwalo wakho ndithi masibe ne-agreement yethu uzawulala kwam awuzugqitha ubheke ebhayi uzawulala kwam sivuke soyi-2 sibheke ebhayi so ipetroli yojika ke ndiza kunika uGubevu undifowunele ndixelela nge-results zematch ebekuyo esithi mkhulu unqabile namhlanje ku-live ndabe ndimxelela ndibhizi sistudio wathi mkhulu wesi studio sakho ingathi sizawukwenza singabikho right thina soyi-2 amworried ke apha ngaphambili akekho uNkanyamba uyabona la madoda amabini uNkanyamba noGubevu baphele bezi-victims ze-supporters ngenxa yothanda mna bazi-victim bacatshukelwa serious zi-supporters ngenxa yothanda mna isono sabo besiyi-1 kuthanda uMNB kuthiwe izinja zakhe no ungabuza Makhosi kuthiwe uzawuziva izinja zakhe sathi be live mkhulu amworried lamaxoki ebhizi emshera emposta kodwa bengamthandi esaphila because uGubevu besithi kumkhuluwe uyatrenda mkhuluwe ndifuna utrenda njengawe
Ndathi jonge ebomini bakho ungabothi ndifuna ufana nawe, yithi ndifuna uba ngaphezu kwakho. Wathi hayi kodwa qhawe lam ngeke sokude kakhulu inkunzi. Ndathi jonga khawuba provoke. Wasuke wathi uGubeva thina sihlambayo siyavela eTV. Hey! Afika amakhalanga khwela phezu kwakhe. Awuthi khwi. Ade mkhulu andiyoxolisa manje ungazuyenze lo nto. Nero uxolisa kubani? Ndayaza mna ndathi hey thengani sepho nihlambe. Yo ajika. Aphela kum. Uyazi into endithandayo ko-Facebook. Ngexesha cinga umuntu yakudestroy uyakukhulisa. Because wonke umuntu ufuna ukhangela uzawurespond uthini, ufumana ii-followers. Umntu akaGubeva bendimbona ucothoza kakuhle because ubambe ekhondweni Gubeva usuyenza into yomntu yenza i-content kaGubeva. Le nto yakho ye-TV qina kuyo. And uGubeva be-different kwi-supporters ekudala zabasebholeni njengoba bebembiza ngamafikizolo. uGubeva bebukela neentwana zininzi zeteam. Ahamba yobukela abantwana thina siyayazi uba i-Chiefs endala yodwa. Asiyazi uba une-development ye-Chiefs efanele uba siyenze. Ebephambili kuthi uGubeva ngaloo nto. Gubeva beloyali kwi-local yakhe. Simazinga esinenkani. Edathi qhawe khawundifake kule nto ye-cheap uyoyikayo. Ingathi uyayoyika le nto. Ndithi apha ebomini akekho umntu endinomoyika, umntu endinoyikayo ngumntu ondiphakela ipleyiti yokutya. Umntu ongandiphakela ipleyiti soze moyike ebomini noba ngubani. Nosomisa ibhuluka zagqola umoya. Ndifuna ukuthi namhlanje ikulive le nto zakuya le nto. No. Ungayivika kubi masoma izinto nje. Guys, Lloyd. uyabona namhlanje sithenqwatha la kuGubeva. I-Chiefs iyadlala namhlanje. Ngoyengqungu uGubeva noba i-KZT. Noba ithini Kaizer. Kodwa uGubeva bebathanda abantu. And wanelisho ukucacela uGubeva usengxakini. Uyabona uma ukucacela uGubeva usengxakini kwacacelwa uGubeva. Not ingxaki embi kodwa. Ndimnqande sebetama uGubeva emva kwemethi afuna usuke egoli ndithi uGubeva fonela umama umxelele ngoba izinto ziyenzeka endleleni uGubeva. Awunosuka eKZN ungentathakusa uze egoli umzimba uyadinwa uGubeva. uGubeva ungengumuntu watywala mos. Umzimba uyadinwa. Thetha nomama uthi uyawulala nomkhulu wesawuze simvideo call kuso umama. Athi hayi wena mkhulu wena kuba bengingasatshonga uzawuthi ikhona into endiye ndayibona apha ebholeni. Ndicela uhamba. uGubeva beyihloniphile indlu yakhe. Ndifuna ukuthi today supporters of South Africa. Mna ndithetha nge-supporters e-South Africa. Pirates, Sundowns, Kaizer Chiefs. Masithandaneni ngoku abantu basaphilayo guys. Masingadliseli ngothenga impahla ezintsha uzofake ilove kodwa ubungandithandi ndiphila. Show me your love ndisaphila. One of Kaizer Chiefs supporters called me wathi mendiphinde nesazela because uGubeva ndimblokile. Ebendifonela nanini ngoku ndifila guilty zezinto uzithetha kuFacebook. Ndithi bendingathethi nawe sisi. Bendithetha general. Because uGubeva bebizwa ngomafikizolo ndingazi uba kuyagredwa na ngoba isupporta i-team. Kodwa lo mafikizolo kangabelezi waqhuba wenza inkozo zakomntawungu. Because into esiyijoyinele iKaizer Chiefs kusupport iKaizer Chiefs kukunika iKaizer Chiefs uthando. Kanje basimane simbombozela sizongabhombozeli wethu singabantu ngathi siyafuna utrophy kaloku. Kaloku asidalelwa asiqokelele le micimbi iyephale kaloku no namaziki siyayifuna itrophy efana nezinye. Kodwa umsebenzi wethu ukujoyina i-team silandele imithetho ye-team. Ndinethemba ukuhamba kukaGubeva kuzoshiya unity kwi-supporters zase-South Africa. Ndinethemba laa nto ibithethwa ngumkhulu uzohlala nam phantsi ndithethe no-Champion of World Eastern Cape Province umbangelela ithenza ndithi masikhwele kule nqwelo siphushe i-12 men supporters. Enkosi.
ngizosikelela mahayi sithakazelo sami ifane nodala so ku-Facebook ngodala sikelela Facebook angandilele kakhulu ku-Facebook ugube evonile but ngizoba short kakhulu kodwa khona isithombe engifuna ukusipeyinta nje Facebook iyasidestroya sometimes mawudila nabantu abanganaka lento kuthiwa factuality in the cause. The people who always looking after some other people. The people ababuka wena wenza into bese bethi wenzela abanye abantu. Ugubeko ngingamposta phela unyaka. Ngicabanga ukuthi benibhizi ukuvuma ukuthi imina engane ukuthi benibhizi ugubeko bona. Usanda ngamazi benibhizi ugubeko ngathi ugubeko ufika kumina ebizwa ngoSigora. Kanti kunomenibhizi ubizwa ngoSigora still. And bonke abase-Eastern Cape mina wasenkandla ngithi hey yona kunesinye isigora la engizwana naso ngizokuintroduce kusona athi sigora santoni bese sihlula mina ngithi hey ngosibona leso yabona simasifestela nguyihlala wasithinta nje uzoyibona athi hayi mahayi ngizotela ngokumbono but mina nginkinga ngenyanya hayi ngintroduce-ke bayihambe le ndlela bobabili bangihloniphile abafethu futhi mama Ngixolisa angisiba muntu kodwa ngizomtshela iqiniso sengijhuke kakhulu ngale ndoda ngoba ingasekho bafethu ngiyabona ukuthi ngiyayikopha anginazi ikopha mina bangazi abafethu besinenkani bangazi everywhere la ngihamba khona anginazi ikopha kodwa ngiyayikopha ngomgqibelo uGubeko sizohamba nayo ngolesihlanu siyabuka isinenkani ikhona i-voice note yakhe la sengiyaxolisa semtime ngithi hayi Gubeko bengithi ngiphangele ngaphangela ngizophinda ngihamba nayo sekuthi abo-3 ngiyavuka ngithi hayi ngiyegarela ngiyothenga amabhulu ayi-2 umsebenzi ngoba lawa amanye ngibona ngathi asephuphile so ngiyawathenga awangineli namhlanje amabhulu wathengisele kwaphoqela ukuthi ngigqoke into ezongibamba i-tracksuit ngoba ibhandi vele kusala isikhala ey'ncane bayabuza ekhaya bathi udliwa yini emsebenzini ngidliwa isazela sokuthi umfowethu uGubeko usisebenzele sonke ngoba siyami qale ngamakhosi weza ngefamily yakhe waya kwisinenkani so umbuzo wami uthi sizombonga ngani benginalento yokuthi ithini i-turn over ezokwenzeka emngcwabeni wakhe yini okumele siyenze sibonise uthando yena sibonise lo ufika sihlangana dlala isinenkani eGipho cela uba short banomandla bobabili nabanye abafana bawuthuka la uthi kimi ewazi banxiba kakuhle tata ngiyayithanda le team oyisupportayo ngisacela uhamba nawe ngiyosupporta hayi ngithi mina yiki inkinga ubuye umqondo uthi hayi Saturday today tomorrow kudlala i-MTC ne-Pirate eKZN ngithi nokuyena tomorrow asambeni athi kushentshweni umefika eMegasithi athi no kukuphi estadium ngithi hayibo uhlala lapho ungawazi umlazi asengisho kuba kalokho tata mina nje umuntu wasezilalini yabo angiqondi le stadium ukhuluma uzolithini ubani yena ngithi mina hayi vele ushaya umgwaqo since that day akaze aphutha ngisha yodwa igame estadium uyaqala namhlanje ukudlala eKZN iChiefs engekho membi uGubeko angifuni ukumchaza kakhulu imini uMahayi lo umfundisa ingoma
efika ngakusasa uhamba nomandla nabafana abawu2 bagqoka impurampura nomphlasela. Umandla ugqoka ijezi leChiefs lelo livela lapha nomuntu oblack oshona phansi elaqhwa ngosibasiya yabona. Hayi ugqoka umjiba lo uyimpurampura nje. Sengithi mina kuyacula. Hayi umuzwa lo muntu lo. Kanti ucula ingoma yasesheshe yabo. Ushaya insimbi. Ngithi nayi madoda mina. Musukuyimosha athi ngimosha ntoni ma. uNkulunkulu khona apha. Ngithi nje yakho uNkulunkulu la wena baba sisitething lo uNkulunkulu uzosibona after game. Bafundise ingoma. Hayi bangilalela mfethu babe discipline until the end. Till the end. Ngoba ngilana I'm honored by family. Ngokwazi iqiniso. Ngijabulela into eyodwa Eastern Cape abantu bakhona bawona amaxoki. Sebekhulumile. Even ngisho Samuel angisuka khona bethi hawu kanti wena wedwa inowazi uGubevu. Wakhulunywa ngawe kangaka. uGubevu simazi ku TV. Cha, ngiyakutshela manje live uthi uGubevu ufika estadium benomandla. Nayo manje. Bafike nami. Bathatha kuSinenkani engalazi waSinenkani ngiyibukela ibhola ekseni ngaze ngayithanda lo sisiya iSinenkani ngisupporte the date uSinanga washona ngangikhona estadium ngangikhona nangayizona simxhawula senza yonke into ngisupporta uGubevu uyavela uba follow drums naye kwamanye amavideo sinoGubevu sami engihambisa ubusuku akazi waSinenkani leso yabo akazi nabadlali ube bathanda omaduna okufa ebathanda uGubevu engichazela ngabo umkakhe ubemthanda sishaya ivideo live ethi ngihamba noMahaya umkakhe ebuze ethi ingane uyishiye nobani ngoba usuku lapho nje noMahaya lo hamba naye ingane zidlile na sishaya live la sithawu mama ngiyaxolisa ngicela ukuxolisa okugcina ngithi today angisophinde ngixolise kwifebele ngixolise ecaweni esontweni nginesazela sokukhipha uGubevu esontweni ukumfaka ebholeni ngamfundisa iTV uGubevu bengincinza athi baba futhi ngibona uvela ku TV ngithi saphela mase sitshengisa ithombe Gubevu vele ingane yodwa engavela umzimba sithe ku TV athi hawu mina kwavela ingane nina navela ngithi uGubevu ngoba abantu khona abangayazi uGubevu akuyena uGubevu ZN uGubevu EC mina nguMahaya NKA bayazi Cathedral Branch uZN uvela siseMaritzburg sixoshwa amaZulu neMaritzburg bedlala lapha sebeyaxabana sicula ngapha sibeke half time sekuthiwa fuseka amaxoki hambani amampondo le isi wena nzulu le kaZulu ayisacabana into nonibheki uthi yena siyaxoshwa la stadium dude sewenze njani ngitshela uMandla athi Mandla siyashintsha manje madoda suZN ukuze laba abantu bangaphindi basixoshe and wabu serious uGubevu saba uZN ukubona uMahaya ZN akazange avuke ekuseni athi ngiyoba uZN ziningi izinto engimfundisa zona engiproud ngazo ekugcineni umhla ka26 April that coming 26 that's my graduation date bengimtshelile yena kuphela ebhuleni ngamtshela athi ngiyagraduate umhla ka26 ngiyacela mnganawe ukuthi mangibuya ngikubone nje sidlule sihlalele noma phisihle wathi wabona lo jazz elalapha ka-D Stadium kumele ufike ngalo asibange safika ngalo uGubevu umfowethu kuningi engakusho ngoGubevu abashoya abantu uGubevu umzimba weTV owami sisimunye group isimunye kwabalandeli hey into ezakalayo ke manje ke no isimunye usiyalimplementa uGubevu umzimba weTV usithekile kuvela thina baveza ingalo yodwa ngithi mina weMandla ninoGubevu ngeke nivele ku TV imizimba yena ihlelekile nigqoka impurapura hambani niyothenga iquality nithenge into enoNike exhasa iTV nizovela babuya sebebuya nejezi eliyelo libonayo lapha ligqoka uGubevu elinye ligqoka bani uMahandla wayesethi ma washuthwa same time
wathi nami sengumzimba we-TV. Sesimzimba-ke manje uthi saba imizimba sonke. Kwaphela 2 months. Wathi nani senemzimba ngoku. Wasijikela. Walithatha igama. Wathatha ugubeko zathi wathatha umzimba we-TV. Uyazi manje. Samnika. Okuwesi. Wathatha igama lami. Sikelela Yehova mina ukusikelela amahaya. Ngicula uwe ngithi sikelela amahaya shaya mina takhona ngisho amavidiyo fazi balento. Ayacula athi sikelela noDawo. Kuba mnandi sedala. Oziyezwa iyashintsha itone sometime. Osikelela kubevu ithi nawe usikelela manje kubevu. Sibale njengoba usikelela kubevu. Osikelela kubevu. Awusikelela kubevu. Awunemisebenzi isikhathi sethu manje. Isikhathi sethu manje. Sebenze kusho mina. Hello. Facebook. And then? Can I tell you Facebook? What tell Facebook? I'm sure. I'm going to. I'll find out. I'm going to find out. Hello. So I'm going to put up a bit. I know. I saw them. That's it. The photos bizarre. Who's on Sunday? Eh? What do you want? Oh, no live, go fast. Yo, anipethanga manje mbona sikhaya. Atselo pho. Kwenza ngoba. Abantu nawo.
Lapha yangisakhona. Awukisakhona. Awunacim nje. Oh. Eish. Aliyeza lenhlungu guys. Guys, sebenzile. Sagqiba. Sebenzile sagqiba simbekile imithandazo ngosiphuma uKaizer Chiefs ba asiwina le match. Isimo plus inzima apha kunje phansi. Makwethini kuthi bhakabhaka emnyama lento incibeza skipa se-Alpha Cement sakudala soJerry Skhosana ithi mnyama lento Umnike imali ke wena wathi ufuna imali mnike imali nayo. Aliyeza lenhlungu makwethini awuthi bhute kwekweni wa fearless ya sebenzile guys sebenzile kakuhle kamandi sagqiba kholo che alright Diphilile alright akho kwanto. etha Dikhona. hayi masibonge bhuti Kusho manje sibonana ngohlobo. ewe yona nto ifunekayo le Uyaqaba nakwezinto. do unqabe kakhulu wena Uqeke. khona mkhulu Yazi umuntu omekhaya uyi-1. niyamazi lo mntu niyamazi unikhumbuza uJerry Skhosana Unkulu wangicela namuhla. emnyama lento Sendivulile. Ndoda, ayithandi le ndoda. Alfa nabethuni. Lethu nathetha ngalo ulandela. guys singawakhohlwa